Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita memandangkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah saya terutama kita kesehatan, keringanan, kelapangan untuk memenuhi yaitu undangan kami acara berguru pada pagi ini atau bersama ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kerudupan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ngimai kita hari arum kematang, hari kari keselapang, hari gelap keserang, hari bedok keselempang dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi menuka meraja semua suka sibat, tapi menuka mari mampu berusulat, tapi menuka mampu tegur semuzik sasat, tapi menuka rasi kena mufakat, tapi menuka maaf menuka ide, kul kucak tu medasi hadir ketika si kami muliakan. Tar merupuni urung rayu bismillah, na'udzubillah ikarata di kami salah. Lagu kulumit turun lebelatah, sehingga rumsilah di ujung minggu. Jika nadalah gerbetulan, bibir gerak berdeku, ipan gerak berbeda, tentu sedelik sesalah. Atas kesila pedeni, amar rejim serta perangkat desa, kami tatangan jari 10, ganti ni mangas, belum tuh terlalu kemang, ketentikin utang akhirat dunia berdeku. Kemudian darah amar rejim pada hari ini, mungkin penerimaan kami gerak layak berpatut di kemasa gayo, si bukan netar dulu. Tak dulu mentarukan si kuan ngetar kiri juga si kiri ngetar kuan. Ini kami mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada rejim beserta perangkat desa ataupun nama kami saudara kami si berhadir pada gagal si kami muliakan. Jadi acara berguru ini sering-sering kita ulangi ke asal akad nikah perasaanku nggak berguru kali. Artinya berguru ini saudaraku nomor sebenarnya ajar marah. Ajar marah ni ke bahasa Indonesia bengis. Cuma bengis kita morak monosah nasihat terutama ku anak nikah ini. Karena betul mungkin ini takdir di Allah bahwa ini niping ngemulu yaitu amai romi degra ngoprin WK menur sih. Jadi ngepuluh nafsin jari katul maut yang bernyawa itu wajib merasa mati. Kemudian mendahului kami. Ini juga kami, walaupun buruk kami kadang-kadang kesalahan ingin kami, rohani baik ini lah dia seperti mungkin geli kesalahan ini pes baru di kemaaf di saudaraku di daerah. Kesalahan di saudaraku berbeda untuk kami maafi. Karena dia kesalahan, karena ngemulu kami maafi. Atas selanjutnya. Karena korina kucakmu berkul konokmu ngebernar ini warusmu melewajiban si penting pedek mungkin ini sebagai tambahan yaitu wali-walimu
sering-sering kita baca, mungkin terkutupi sering. Ini sebagai tambahan karena mungkin Susjatin itu telah mendetil yaitu bidang keluarga si Perin, yaitu Teguh Halifah Buahumi Predia. Ini sebagai tambahan dan aku sering ulang-ulang, walaupun 1000 kali aku pikir tamu saudaraku, aku pikir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum nara. Ini ayat surat Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu, ahli pemilihmu dari api neraka. Siapa dirimu? Siapa dirimu? Kau anakku, terutama taat kepada suamimu. Selama kebaikan, taat ke suamimu. Karena mungkin orang Israel ini abangmu, gerakan beban yaitu kepada abangmu. Taat kepada suamimu selama kebaikan dunia akhirat. Ini tanaman nanti. Taat kepada suami selama ada kebaikan. Pelihara dirimu. Ini secara singkat, akimi salah waktu zakat. Dirikan salat. Mungkin si budak ini maaf dan merapi kita kamera sembiang segar-segar. Kengal kesil wajiban tiga sembiang. Taat kepada suami. Akimi salah waktu zakat. Dirikan salat bayar zakat. Mungkin zakat giliran. Tapi kesembiang turah wajib dibuat. Pelihara dirimu, keluargamu, yaitu selanjutnya keluargamu, bakal kita ini dulu anak-anak sekarang sudah banyak anak. Aku tengah bujang sini ngelawan aku tadi. Kita sering berganti. Gara-gara cuma tetap Indonesia jalan di tempat gara. Dewasa, kecil, remaja, dewasa menjadi orang tua. Sini aku menjadi awan. Pelihara dirimu, keluargamu kesidri. Setelah arai timang gajah, arai besbaruni, itu bentuknya bermacam-macam. Ini keluarga. Arah keluarga si memberi nasihat, arah keluarga si menantur di kita. Pasti arah. Oh yang pasti arah wajib hanya depi hormati tenang. Jika depi hormati yang tenang ataupun sabar. Jika arah anak sederhana tukang. Nanti sekoli kucap ikulku satu kesalahan. Yang besar diketilkan, yang kecil dihilangkan. Wayang cerita Mandalati. Selanjutnya yaitu birrul walidaini ihsan. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Orang tuamu walaupun sinumula kita doakan ternyata jadikan diganti, kami tidak akan menusul orang tuamu karena wayang ajak ini Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita bertolong. Karena ini izin Allah wa mulu kami terakhir seni mulu. Karena itu hibah nomor cabut. Nomor cabut ini artinya gere mepat sikul sekucak. Sekucak pemberang mulu. Terakhir berdeh gere nekunarui ike remalang enti bekerja. Ike berberi enti segak. Ike jangko enti menyinta. Ini obat ingeti tanaman bakti. Si jeruk ini salah kesedar itu si jeruk ini sudah ketiga itu nasihat tersebut berguna bagi yaitu anak di kami bulan. Jadi kalau kami nawi nasihat ini mungkin ini bisa secara global, ini sebagai tambahan kita pelajarilah yaitu tentang kekeluargaan ataupun agama sirwani hablu minallah dan hablu minannas. Ke depannya belajar. Wah kunci murid, bila pandai belajar, si pandai belajar, supaya kita aman tentram dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka. Demikianlah saudaraku si kami salahan. Ini mungkin ada lebih harap kurang. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada saudara-saudaraku si berhadir Kisruni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله. شيء لهم لله الفاتحة ورحمة الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الهجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بالأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا منزل البركات ويا قاضي الحجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد عاقبتنا في كل أمورنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعلا. اللهم احينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم أنزل الرحمة والبركة والصحة والعافية وقوة والصلابة على رنا مهبري بنت محمد كاسم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والصحة والعافية والقوة والصلامة على الجمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا. اللهم حول علينا في سقرات الموتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولوالدينا ولقرباتنا ولجيراننا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات يا منزل البركات ويا قاضي الحجات في البر والبحر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا رحمن فاعف عنا يا رحيم يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل يا الله دعاءنا ودعاء جمعنا وتقبل نياتنا وتقبل حاجاتنا وتقبل مقصودنا بفضلك وكرمك يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا يا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك أنت الله أنت رحمن أنت رحيم يا رب العالمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لهم لله الفاتحة. ورحمة الله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Si perin berguru ajaran amarah curang, suruh tegakku kawan aku. Biar pedale we pake ilmu bersekolah, pikirku tamah betakeda, mana tadi aku bayarku. Si pudah nironi dari tareng ibadah tetap alam lawamah ilan perasaanmu. Hari ini ku harap berubah, gaib pedilangkah betakeda, naruwilan si tuju bayarku. Bernilai ibadat ika ajar marah sunah, oyalah tempat jenujung niulu. Manat namanya kita katimu tua, keoya itu susah temas gedemu bayarku. Dele penadi si perlu kita ubah, kita tahu belah rukun sepapah kau reroatmu. Tapi demu bahagia kita iwan sarama, si turahia mah betakeda, syarat betu bayarku. Kita salah kita bersemak, papa buat sibu tentu. Kita salah kita bersemak, papa buat sibu tentu. Pertama beriman yakinkan Allah Turah sarami sunah tuntunan muridmu. Ibatihi hukum maklum makruh huruf mubah, si halai perah betakeda, henti sana demu bayarku.
Cema tua ku kita si berjasa payah ke oyamu nalah susah sakit untung bayaku kenduri berguru urum ajar marah turah ken petua selama muridmu sudara beweni wei pagi si berkejang payah manat gere terpelah betakeda kedeli peringitmu bayaku kesalah kita bersama Papa hatimu tentu kesalah kita bersama